sada konačno imamo našu Nedu Kurjački koja se u ovom trenutku nalazi na Adi Ciganliji gde se danas održava trijatlon u organizaciji Trijatlon Saveza Beograda. Nedo, trka je počela rano jutros. Dokle su stigli takmičari? Jeste, Marija, trka je počela jutros u 7 sati i prvi deo trijatlona, plivački deo već je završen. Trenutno su u toku druga dva dela, dakle biciklistički i trkački deo. Više o tome objasnit će nam Ivan Buđa, generalni sekretar Trijatlon Saveza Beograda. Gospodine Buđa, kuda se sada kreću takmičari na ove dve deonice koje su u toku, dakle biciklisti i trkači? Posle 20 godina trijatlon ponovo na Obrenovačkom putu. Ovo je veliki uspeh za nas kao savez, da smo ponovo dostigli tu snagu da možemo da organizujemo trku na saobraćajnicama kao što je Obrenovački drum. Zatvorene su obe trake do Železnika, zatvoren je traka od Novog Beograda ka Čukarici na Novom mostu, što je za takmičare fenomenalno, jer praktično imaju trkačku, da kažemo, avionsku pistu za vožnju bicikla, ravnu, dobar asfalt, bezbednu, atraktivnu za njih, jer mogu da čak postignu svoje lične rekorde, jer je takva staza bez puno krivina opterećenja, što bi i cilj da bismo, kažem, dugoročno privukli još takmičara da dođu u Beograd i da se takmiče ovde. Hajde da objasnimo malo gledalcima kako izgleda to za takmičare kada oni završe. Svaka pojedinačna deonica je vremenski, je tako, ograničena, a kako oni prelaze iz jedne faze takmičenja u drugu? Takmičari, odnosno trke ovog formata imaju svoje vremenske limite i to odmah takmičarima kaže da li su oni spremni za tu trku ili ne, jer znaju koliko mogu brzo da završe određenu deonicu. Ali ono što je interesantno u trijatlonskom sportu, vreme trke je celokupno vreme od momenta kad počnu da plivaju do momenta kada istrče poslednjih 21 km prolaskom kroz cilj. U to uključuje i 2 preslačenja. Tako da sve ono što su ih mame učile brzo presvuci po žuri, sad moraju da primene, zato što ako se suviše dugo preslače, to im ulazi ukupno vreme i onda im u vodu pada trud, rad, trening. Znači, dešava se ono da je takmičar u agoniji kad mu zapne rajfešlus na plivačkom modelu, a treba ga skine, ili mu se zarola majica, a on ne može da pomeri jer mu to kvari vreme cele trke. Sada možemo da vidimo, znači, paralelno ovdje i biciklisti i trkače, a s obzirom da je trčanje poslednji deo trijatlona, da li to znači da oni koji sada trče su zapravo brži od onih koji su na biciklu ili ne? Da. Znači, u trijatlonu su velike razlike, recimo, ovo je distanca u svetu poznata kao Half Ironman, u Srbiji se to zove dugi trijatlon prema ITU standardima, koji iznosi 1,9 km plivanja, 90 km bicikla i jedan polumaraton za kraj, onako, 21 km. I neki takmičari to završi za 4 sata, a neki za 7. I onda se dešava da praktično prvi takmičar koji ispliva km 10 za 26 minuta, jednostavno završi bicikl, neki su još uvijek na biciklu, a on završava i svoje trčanje. Znači, evo sad otprilike za nekih 20 minuta mi očekujemo da prvoplasirani postavi rekord staze i obori sve rekorde koje smo mi imali na ovoj distanci pravljene na nekim drugim lokacijama koje su malo teže i zahtevnije za takmičare. To znači da znate i ko je favorit za prvo mesto? Ne znam, to su bile naše opklade po performansi staze, ali u trci vi nikad ne znate ko će i šta će, pošto ovo je sport. Nema, da kažem, predviđenja većeg. Ovo je otvoreno državno prvenstvo. Pored takmičara iz Srbije, tu su takmičari iz inostranstva. Iz kojih zemalja sve ima takmičara? Pa najviše ima, kažem, ljudi iz komšiluka, Eksiju i Jugoslavije. Najviše ima iz Hrvatske, to nas je prijatno iznenadilo, jer u stvari u principu u posljednjih 5-6 godina dosta dobre, nego puno sarađujemo međusobno, idemo zajedno na trke, zajedno se edukujemo, zajedno radimo i takmičari jednostavno nemaju limit, da kažem, politički, nego oni dolaze se takmiče. Mi smo takmičari, sportisti su neki
drugi svet, ambasadori dobre volje, snage, želje i tako dalje. Pored Hrvata ima tu ljudi iz Crne Gore, jako puno, Makedonija, Bugarska, Rumunija, Mađarska, znači, kažem, ovaj naš deo Evrope, Slovenija takođe, ovaj naš deo Evrope, a cilj nam je da ovom trkom napravimo dobru prezentaciju, da bi sledeće godine, kada kažem, oglasili, konkurisali, dali do znanja ljudima cele Evrope i sveta da postoji jedna ovako dobro organizovana trka na fenomenalno brzoj stazi, jer mi obećavamo da će oni napraviti svoje lične rekorde. Jer malo trka u svetu ima takve predispozicije tipa Ada, mirna voda, bez talasa, bez struja, danas i bez vetra, znači potpuno kao u bazenu da plivate. Drum isto tako, znači, ja kažem, kad sam pričao, ova trka je trka na autoputu. Vi sve vreme vozite sami, nema ko da vas ometa i jako je brzo. Znači, njihova prosječna brzina ovih boljih takmičara je 40 na sat. Znači, konkurišu autoput 120, da li će da ih kazni ili neće, ali ovde mogu da postignu koliko god žele i postižu jako velike brzine. Hvala vam najlepše, gospodine Buđer, što ste govorili za N1. Kao što ste čuli, za nekih 20 minuta već bi mogao pobednik ovog otvorenog prvenstva u trijatlonu da stigne na cilj. Mi se svakako nadamo da će to biti takmičar iz Srbije. Inače, ova trka vremenski ograničena i završava se u 14 časova.